by the way, I was here 12 thank God it's Friday. And then I'm just on the end so or the Adjei. For your pledge quickly. May Afuni Mejitum said the Bema from Puntuni and Munyam Shaba for Piano Maye. It's wo now do the Adjei on Adjei so him papa bi Edichuamo sa papa bi Anapwa for papa bi Alice Kopi papa bi Alex Badwam papa bi for this show me George Boachi papa bi you know now do the show Maye Nyoma Esefata Amasa for etimi ahafu etimedi nkunim na ede enmunyam hyenso abre o my Ghana. It's very, very important. Be a proud Afonian. Na me fasa akonya so mbo regional minister baso ye kan wa ha se ka bia lodu abroso na ebetimi de yone aba no enmanim ya regional minister George Boachi otu anamon quickly ye ka say driver ni no de esefata bia se asotwe bia no omo de aba no ama adwumayefo so omubu nua no no wono so tusa anamon. Very grateful regional minister George Boachi and our members of parliament say more support in great your potential flag bearer and presidential candidate Eric Opoku. Good morning. Sorry. Your Wisdom Port Collins Dauda and Afi Nimunyam Fone Abuafo Mukanya Dr. Benjamin Almighty Frida Prempe Ira Bobi Deputy Minister Sports and Afi Ira Bano Munina, we are so proud of you. Samoka Ahafo and this radio. Your Council of State Rep, Nana, you are in contact now, Butu, Nana, Yachiao, Yadawase, for representing Ahafo on the Council of State. We are so proud of you. Anafi, Ahafo-Adjei now, so Yadamaso, Kwansong Kosokra. Mamemfa Winkrem Bium to say, Deputy Minister of Information in Yaba, Fatih. Also papa onyame de chair adoa no yebekwa akoye no nyame adma Saturday we Friday Saturday me details ni na man koye mistake Sunday one okay nti ene ni ehyeso dia na ehyeso dia na de ti aboaso ti mo hye no so I want us to the Abubakar family respectfully inviting all of us to the final Adua prayer for the late Alhaji Abubakar Musa. Alhaji Abubakar Musa. Onyame adma Sunday 8th May 2022. Patricia Nelson. Sunday 8th May 2022. Arapa nondu pepepe. Abuasu zongo Okwabre East constituency Asante Mantem. Enti yenshe na yeah, in Tonso. That means the Tafu Road. Yeah. Oh, okay. A confusion no kind of Fensu Road. Okay, so in Tonso Abuaso. Yeah, okay. Those are my child there. Mampontinjans, Kukum, Kasim, Safu, Wono, Antoa, Honum, you know, tell him more. Brady Gusua. So, Deputy Minister of Information, Modiano, minimum says he can't know how that can but yeah, the session in Anayako. I was a free Kumasi there. Oh, okay. On the Kumasi, maybe I mean. Also for they are noted for a particular business. And crafts. Yeah. Obey to me, I politics. No bit my politics was anti region part to me do baby. Yeah. Why are they? Yeah. Obanso. I mean, canon. Obanso. Yes, started as anti region. Now, no, it's Irakola. Oh, I know. No, dear, was but you are very good. Your man, when near Timbia, or friend radio, so no, dear, baby, I want to me right there. Santa no staffer or France staffer. Okay. So Nana Bafo so also asked that from Gabriel Kingsley Brimpong, 97 years. This weekend war Konongo. Did the late Gabriel Kingsley Brimpong 97 years da onyame fa wonsie na onkra kama kopem se yina ibehia. Nti e man nyina so e mamoyako e mame Lucy Brimpong ofe aye UGMC, Mr. George K. Brimpong, Kumasi, Mr. Lawrence Kwadwo Brimpong, Belgium, Mr. Alex Francis Brimpong, Italy,
Madam Rita Prempe Brimpon UK, Madam Angelina Brimpon Kumasi, Raphael Brimpon Accra, Faustina Brimpon Accra, Georgina Nyako Brimpon Italy. Muna moso yema moshadi mo papa da for me. Gabriel Kensley Brimpon eba beta bochi. Ye ka say de penfo atrase anesa ukuru mi hini mi hu bia na makai no. Mi hu bia no. Yeah, mi hu bia na makai ukuru mi hini. No fo. Young man pa. Assessment there. Assessment. I'm pretty about there so administrator quality. Good. Very good. Your administrative crew no. O really gone. O say and masters will go no kwa which courses be brave. No. Nana, oh young man. Oh a guy. Be 47, 48. No. Let me do nechi be 3 4. Yeah. Nana say nana charge abani say ye bodwa kanena na wa bem na be bodwa. Na be chairman. Oh dem say your competitions ma kwa chairman ba kwa ma no. Me no nua Dr. Srebo. Do ye electoral commission. Cardio doctor no. Doctor. Oh ya kaze no. Doctor no wa beza no. Dr. Srebo. Ofrafo. Debi. Oh, Dr. Srebo. Cardio. Yeah. Ofrafo. Debi. Na otuna ko. Ninia pa. Ono ne maame. Ana Nana Srebo di oma Nana Srebo ma be di nechi ana omo maame ne me Nana Paulina efi papa ba Nana Paulina woni na Dr. Srebo maame ene Nana Tabrubo efi papa ba okay bisemo e mane nya tete ma wo ya betra nkan na na eri efi echi obitimi ka se me wo fa ni nua ba ne se wa na chiri ba nan ne ba ba nua yeri ni o I see. Me question last 3 years I'm question man. You were him pepe no. Me then a doctor na kwaya chairman. Nti ayi na be ye wunu akwaya oto sofu ya o ye Ghanaian movie. Sofu ya oto nyom pa pra say on friends sofu proud say. No be na omo bo mi di was akwa we di na me Jeffrey no pa. Na obo sika no a na me no oto. What's the go by it? I go on the TV to na need the lady o job of Wabi. And my men no boy ya ro ma. E chia go boy crew ma di Bo fachias. Na na tabrobo nso. And how na Kodo Adjei free na. Debi na free different side. Okay. Na free different side. All right. Okay. So my men chia DC akontuma aba na wi. Na send the message what me kan just watch out. What afiwa ama na eyi no. What this year the year fi ending there. Oba for there no wa ma. Oba kwalibu a o hwe obi. This year kwa ba. O project rugusu ana so in the first phase. Oh, yeah, in the first phase. Okay. Egusu. About was bibia akokama ho. Nyame adom ya to. Twitwi bia ma ho. O debi. Na ma say there. Mo maintain obi a oh nyo bia be free mo be real munti. Okay, normally na battle. They are here say chairman. So DC boy, MP boy, MP boy no so mo fashion. Nto group ni nyina no. Adom party more fashion so party more. Say omo de no na wo mo ye de bibi say ni. Onto MP no. MP ni PD. Na party a wu nim no. Wu ti me che di wu. Na wu party na yes kan wasem de don't think. Of course. Onu temi nu anom bebere. Me Judy what the oka was na say me nim MPP mu kora na bia me nu awanim. It could be true. Yeah. And it could be false. Of course. But never true no. So me fa false. 11 come on, you know what to say? Oh, 11 ni that you want to over here free. Let me say so far enye ho na yedu. Baby yedu ni ye. And I say John Mama so oba obe here free ho. Ya tin wa sopem. But the me chen say 11 no come to say. You see ye di ye nom and ye dware 11. And what sem to say? There was somebody po. Say on say I'm say last year. Yeah. Supreme Court to say enu mu bia omo asen omo techiman o baby. I'm say High Court na techiman. Yeah, me be the injunction kwa koto so. Makonta hodom no. And was say there be untumi deny people of techiman say omo nya MP. Yeah. No ba so kan untumi deny omo to be MP. But it drew asen off so there. The same court na aka say obi tumi deny asen off for so many MP. Unfa mango enkoto to board. But say enipa bia enipa. Yen cancer. Unfa mango. Dem say me chira.
o compare apples so na no na me kire kwa we dey one of the power you live here that's what the boys are here me kire wasem kwaku you live here see e be akoko pie ho na peta me free ba na ba bia wo kasa no for no dey so omo dey omo ye nipa so bia omo dey omo anya empia o man no ebegu ba edu ase no for dey so omo dey omo anya empia anya we me boa okay say afenyo markets me no afenyo markets me na be sia bebre emre bi ayeto district assembly election okay yeah or the Ghana court district assembly down to the whole 8 months ni the assembly members so me ta na ye wo the ni assembly members or the court ye the no munya juma na mo ta mato na the no munyina afiri mu tie kwaku ana ye de enti ono munyina afiri mu the na person and the court say the whole Ghana ni assembly members kra no man ni be bo kra embo enti court no e grant man at the about 8 years 8 months yenya assembly members of the whole Ghana but eduru be be dey end so dem pattern eduru be be dey so economy no eduru be be betumi asai eduru be be ya mpram ya anya o man no enema bebrebe sisi enti we ngenti enyeye that's interpretation they say 1992 constitution no dey actually no for una o chura na Ghana mrafo me lawyer but Ghana mrafo no yet dey see ko dia interpretation no dey actually 1992 constitution ijomo mintiase o omo interpretation say issue to interest as I know say omo ya the papa na say I don't get it. You are right 72 of course but say the mimisi no say the mimisi no I say 1992 constitution there now to be catch them say group B for so there omo anya MP kura anya we omo ka san trophy ni akofu ayifo no sa yeso omo do mu ni MP kura anya we be dru ayi di as ayi friends tekima no for there yeso o de okay ayi court Supreme Court say MP ayi deputy speaker your friends first speaker first deputy speaker yes you do baby dia ne nkofo no ne to abama no nti eso represent wo mo nti eso wo parliament adwuma no what's sa apples na the mango safra nti eno de yes ne nkofo no do mo nya representation be do baby nso dia yes wo mo anya to abama nkofo genuinely no de o do mo nya representation enye na sem na o kana o ti de o kana ye njanti MP a wo te akonya so ya to abama so one friend who so MP bi nti hofo no say 1 year kra no mo ni MP kra en fa Ghana for sa about 2 years in here mo ni MP en so no e court to mo de mo ni MP kra nya we ba before there e favor nkonfo bi there ye so mo ni MP nti sa court be na ka say mo ni MP ko Supreme Court first no na eno no Supreme Court nhihye mu no enye electoral commission na so mo di omudwuma so mo di na electoral commission no no so le di djuma say ya be o na police station ya kan ya etatu of no we say na o de question Supreme Court say ta court and for the court na Supreme Court of 1992 constitution no mo interpret say the mo eti to o mo anything common we na de be for year the me patch won say 1992 constitution no I say it's actually no foforo o interpretation say ba ene niema e koso ene say the esi koso be enchirima and ye kire wo mo niema wo ye kire mo lesson one say Supreme Court judges and High Court judges appeal court bebre abako so nza bebre abako bebre wu amanyo semfo bebre abako yes bebre wu bebre so bebre wo bebre so be ko entra wo say ya wo bebre be ko mafoforo amanyo sem sa abrabo na nkasa sa enti ye re of one sa ye hwe nyina yensa ye hwe yensa ye ye hihye bon so a ye hihye bon so a ebo a wo hye a wo di so ne se wo se ye hihye bon so a ebo a wo hye a wo be di so a wo ye be bo Ghana fo ne se wo se Ghana pharmaceutical industry se o Ghana no o mo krakra no ne badodo ne bo den nti emu mu sika no mo fa nye factory o Ghana ha no mo tumi nye nduru ni nton nduru paracetamol kren kwa bo hyen ko fama ana jo mama enya sade no this come out am I living no so no pattern no e body bi a wo ka no say born na wo share no e le tumi the factory ti ba ya tumi go unu so ya tumi go what university kra what factory no what as university o unu wakata be say sika na de man ni pe fa wo mo adwuma mu enya de keto what the fuck obi factory no eni pa o fa wo mo adwuma mu enya de keto ata bi university e boy ti say e bo papa eni so so de bi portrait fo no de bi e koton kokofo otu ni fra bu chiri ba ade ne fa sika nchem
na omo a otabo omo yankoko Ghana ha no omo nya bibi papa mfrim na yankoko no Ghana ha ne produce nkoko Ghana ne yankoko papa ana woni akate so makate Akate farm Prophet Thomas ne mama e ko no kram so na di akira na wango mi amankobi baba kwa Akate farms akọ uni ukro do ma ko ha do ma factories akete ye bo a omo esi omo na se egu Muniska mo de to free. I'm so Muniska mo de. Na ya oba o tutu ni o magu asa. Debi. Wa woni ha wona interview o last week. Yeah, na me. O ti feed ni ho. Feed ni ho a chese egu. Na you know what 10,000. That's a reduce over do 2,000 when I dey. O company. Na company no nipa 100 na na yadwuma wo. Na na aka nipa 20 na yadwuma wo ma. Company ne wi. We show mommy happy Mother's Day na fi me ko ona bo. Enti the American say we show mommy happy Mother's Day. We show mommy enti say ho na say we say o shebo na wo ko gina north say oh one village one dam you be 400 afi ba ko aba parliament kura to be 120 na Alhaji Muwa a gane pen wo de call meka wo nkofo bi na de call ye na abefre na Alhaji every time we president edit na name ade aka na man say o say name ade na aka o say ndo mote man say so obi na president na Alhaji dey Messi Alhaji Muwa anya ne pen wo de call meka na tata no wa buchire no call meka na wo wa buchire no a no president ni ye no a obi a wanyini no wanyini duru sa atam na no PhD woda no o call meka na wo so we no na president no call meka o be president ye de get free Ghana ha de no call buchi o call kwa pa ye ni enitina because Alhaji bien wo tantro Alhaji papa bien wo tantro o de yenko nzongo ye ni ba ya na ko bisa se o Alhaji bia wo tantro da Alhaji mamu ya ye Alhaji papa enti wo tantro no there be Mr. Yankasasa Wadaroma but don't mean kasama me Wadaroma untumi nso nkasa nkyerem say I take exception to that no way utimi kasa fidie so di me say I take exception to that way me chere say utimi me kasa fidie so di Wadaroma enyo dia ye nyina adia sa bre ya be wo ha dia me na ye wo dia ene wo kwa tra ha ne nkoi me na mato sa from me wo kwa say timi ka say de wo kan me mpe ene freme o ya nkwa mfreme etimi nya ona agina etimi nya ona ka de ope bia de se me nka de me pe bia madwene mu do me nyansa me nka se mo me de me nka na me say sa kasa na wo kan e fa kasa kan foforo anka ape sa sam na me kan enti me kasa kan foforo enya wo na wo kire me a me ma kwa nkere say ye say na da ha foforo so sa na mote ana free be ba o sa de ko me hie mu afo e so pen foti enti de mpesa me kama ni see ne say de mpesa me kana say Alhaji ena mo ntro ne ntino na okogina asirem ampa so o ma na baso unu say me birthday 14 people me ha na fun ringe ko he ana jo ama da me da wase friend what kwaku ni anka me be fi abechia na me nka ho say birthday afi ba kwa sa kan wo fie okay no kasa 28 Alhaji die it was that one that say one village one down the way o me da wase na ma chat ayo ma hwe ya fo nyina titiri ne me mansofo ya manse south ne important o ma yansa na me to aso no ma mini kanfa happy birthday kese pa ma asantema wura yes Royal Majesty His Royal Esposito Otufo Osetutu and the private life of an Berima Kokudia. And then Yamiadum for this 72 years. Or he won't kwaso. Okay. And then Yankwada. Piao. Alright. Question Ubisa Kokubwahi. I say Ubisa a simple question. Ubisa say ye live you know a kwase. As I said, that Kokubwahi have found say I'm on a blank check. On try amount to be OPBA and function so. Na odi fibenkum no de akosi nifa no de wiase no afrosoro no ayese asam yi live na asam kwa wanka ho yi live na obisa no asam wanka ana bo share na de ande na sa omunsem na ya na omokeka no omanu bia na ye mesre bia na ye mesre ne se obetra ha na okasa nsemu ya Ghana fo ehweye time ana Kwakubu ahene na aban wo ho na ambulance wa Ghana nyina na enu 15 po ambulance so obi yare a na afa no obi yare a
de ne be ko hospital ne nu 15 Ghana fo a ehwe ne a wo constituency bia mu enim se anya hwe kura constituency bia nya ambulance a se ne BBC e wo ba bia wen ne ko uyi no to nchen a se wato car ne keke no adwuma asan fa ye nuanom amomu anya kwan ye adwuma eji so betan na ka se na bohye bi ne ani so na we a omotie anom serew if you said ye ne banya ambulance service adwuma ye ne agi visa aban na ba wo yare ambulance be fa no hu je on yare mpo a otebe hospital anase wonam kwa so kwa hu se ambulance wow no hu se aban na ye bibi anya hwe kwa won si atwere ho manso di bia constituency ambulance bia de nya na constituency be ni bi o man mu afofo mu obi manso adubia constituency ambulance another than China ya san kwa di bia si airport bia region bia ye kumasefo ye de sabe si ebo se ukọ airport na ye si na contentem kone kohwe o man wo de ukọ kumase a aya afakato kaso free plane kakra ne kohwe bi ne hu se airport ye si wo ho enti ye kumasefo so ye ni age nurses are na atena fie be 4 years 5 years ya postu enti wo yare ne kokubo an wo kase bigigi wo to form sisi ya ukọ hospital nurses e be he on nurses na mo ntimi amfo mo adwuma mu na ye be fa om na be he Izo betan na obeke kase na ye na we na ana mementi ase anya hwe wo fa asefo mienu no free education makobi na osan ka kase memfa wo monko na ka wa ko tueska ase na GIS mu nyina wa ha na do maba na wo se kwakubu ahe ese kwa na ntimi nko ye chairman bi o gara ka do so do mu ko GIS ana ka bu ma memra the substantive issue no so na kwakudu odi na chi a wo be ne na mo nchen sa na ebre na so o man Supreme Court asembe no kai Supreme Court asemo kai eye minority leader Honorable Haruna Idrisu no ni nuanom court o masemo de court anim nyina ne se court mfa ohye anase tabro ento aban no so eye GRA Ghana Revenue Authority so say yi levy na parliament apase no omuntumi nyeje if you say omun susuemu no mu hu ne say ebra na parliament pass ye no na omu inform quorum na se nipa na wo ho no na nso o ma som de call ya no na court no gi ensem no ode to nsani ani na wo hwe na obusa ye nuano ma lawyer fo a o mbeka kiro enye so court so kogi injunction ya na de amawo eye nioma bi na wo se wo kire we say ye Ghana ye court system no ye de ne ye the adversarial type ye wo inquisitorial and ye wo adversarial. They say oko francophone countries French for any adena judge no ankasa correct him ko hwe asem no hu say oh e no kra say so parliament ni adwuma no omu quorum no omu form ya na eno ye francophone like omu practice the inquisitorial but ye ha no ba judge ni ye passive ote ho wona ade wa asem aba oman hene kwabena sante a wo ya hafuni ba bra be ka wa asem a wo di aba kire me na meme Papa George meme hwe say wasem na wo ka no ene mmra no me de toto ho a udi bem ana udi fo ansa na meme da nti ono nya judge na ba be ye wo aba be di wo asem ma nti na wo kan a omu court say 2020 aba no mu nyintum no a court bi sa omu say omu figures a omu de ba ye wo ya no mu ni figures no anya judge ne na eba be ye case ama anya judge na ko fa figures abro say we 20 fa we twa we na judge bia no ho be yes your system no en allow sa into work court as a minority group say mo kwa akwaje injunction e de ato yi levy no so mama yi levy no ya fa nya adwuma ye to ebeti o man mu no mo mpene ansa na court bia be grant injunction no ohwe nioma bi ohwe say aso say injunction no man fa amamo a ede na besi esunsanso ne sei okay se me de mamu nso so a esunsanso ne sei ye hwe se afanu mienu ebi a o man fa ne se me masase eda manso de bia ana wo wasase na usi dan wo so ana me makoko to se masase ana o man ne kwabena sante abefa no usi dan wo so enti Mr. Mumfa interlocutory injunction ento no so
Sebeya ebe restraining no na on to mean asase no so mpo na mpo wakwakosi dan no. The court is likely to grant because se wa ma injunction na se odi asem ni wie na eba se ampa asase na me dia wasu dan awie dan de kobuagu na yende ana de cheme. In such as instance no court no obetimi di injunction na ide amount. Now uba yi levi asem ya wo se court ni mamu injunction se be yentumi nyi giska no na court na asem a okan ye ne say se minority group injunction no ya mfa amamo a ana se ya grant a ebe ha ban ana se en ha ban denti a de aban ba mu ne se aban tax ayi nyina no ye de boa aban e ma aban de yempuntu djuma adi nso so ye electronic levy enti the oil transaction wo ni mobile phone so wo ye wo internet so ni adi nyina no ene am no ka say obi ye transaction enti se court no ema injunction na che say kosi se court no ebe di asem na nka say awie no nyoma bebre betima nyoma bebre betima anti oman wo betimi atọ nyema online wo be ye mobile money wo be ye we ni nyina no there will be no records to show say ebi a woto ade we o eBay otuaka nti o senka tax tune bi a 1.5 no eni ebi woto be 3 times what send this car ama kwakubu ahia send this car where you say wato we why na kwa akofa sa data no aba be check na aban na aba be gina ade enye yi na emom court no nimdie mu no ohun ne se wanye injunction na ntum na ojaima yekoso gigiska na se mpo se court no si odi asem ni wie na ebeye no krese de minority ne ka no ewomu se na nipa na ewo ho no inform quorum ana ye pass bill ne dia na se emra no anko yie ndi se anko yie na se Supreme Court ni gitum se anko yie a obi biara yi levy no ase 1st May ya tete ni bia no record no e wo ho GR4 no wo ho enti no an say ya reimburse ya usika ya te bia no ye be send wa de amo eno no e practicable e chen say e di injunction beto so ni e be wie na bia aban no adi bi de enti american nan say me sendis ka bi ma me yonko baako na sir sika na me send man ni number na me send man no enye active bio wose code ni refi enti na on to me nkonko yiska no enti o ka kire me nam say oh enti say kokume ne dey ano no mom kra chima adwo so say me report ma me network providers na o mo betimi ahwe na o ma sa transfer scan na dey ama me enti quickly na me friend me network providers am ka kire say ni me kan am so o mate enti me mo 5 days mati o monka o ma me kwa me refi me wo ha na me nya message after 5 days ne say sika na me send koma me yonko no me report say sika no messenger kogu wrong number so no o ma transfer sika na ma me ampa me ko ne sika na transfer ma me enti say court edi asem we a ahwefo enu o ma etie ye asem ye ma chechire mu ene de kwakubu aheka ede nam Togo ede nam ayi Burkina say afi o ma woni me ya adwon what ade na say eno any court no asama waso nko na ye ode eye obi ade enti o ma asam ni nyina no enti court no enye mfunso bia ade a ede no wo ka na ebu wadaroma ma mentimi nye emra no me kan ayi can say emra no so o he emra na judge panyi bako or say the law should serve as a lubricant. Just say eboa ema nioma ba ahohare so. Enti se mra no ba na se ye cheche mranum na ye hwe na be cause substantial damage to omina judge bi enu obepene. Okay, so some of the concerns about do you think the GRA enough in terms of education? Because a lot of concerns about
ama binimo sika any kwansiete or say what do we do, because that's where the interest is. What do we do? Say the bear enko for fast he ha ho number. What do we do? O my medase ejuma I was say GRE me with all honesty omunye mu half mpo ana yentimi nge adwuma no so mo GRE for nkwan so I was say NCC Information Service Department omunyina yes adwuma ni bi in terms of education, but omama yenso ye remfi say ade bia ahyase edin we always say the ekosu first time ye de saade we aba electronic levy no aba no engigi bi da na yaka say ye hwe we so na ye de atu anamo sei enti eba in terms of deduction na ade no eno de within the first 2-3 months ne de oman ebe ye den ansana afa after 2-3 months now bon say yesi kwan no so no minyi ni say obi abetena aka say me sende ebi 1000 ma obi no sanke eteme 10 cedis na so say ateme 20 cedis there be bon say ebedu that time no na yebeka say ya cross the T's adot eyes ni bia enti no mesre Ghana for aban no emma so bebo yen kro no aban na ba say obeboa ma yen na setenam etimi ye ho etimi ahenhan ye aban na ba say ya kwan enya ogusu a oye obeya amaye aban na ba say hospital agenda 111 na eye every district any bibia benya bi me district nyame adom mi wo bia contractors wo sites enu nti na wo say yetua yi levy ne de support aban no ye ntumi ntina wo fensa enhye dem refam na ye nka say ye ja bibia abo aban no so e ba say ebe ye bosia bo na koye bosia bo a okubu ahim nu mienu ne ba betua ne daachi ana won so se de wote no wo ntua e ba sa me a me wakoma pa me na me ba bebre me ba betua enti na wo se sa abre ya yetumi ese kire asem no na ye no maduru anwono he owan de ye koso yi ayese wo fase nantini kuro umia wo fase ye ne ya osu wa mia nso so adaachi ne nan ne betwa e wo se nom aduru a anwono ene ya no maduro na anwuno ne na ye di hu ne propaganda bi ndc fo be ye na say na ye jaimu na egu kenkran a de omo pa no yeso ye ntena ho e mani ngu kenkran nti Ghana fo mesra mu ye adunwuno ana ye nu ne sise wo kasa 28 minutes me kasa 4 minutes na me nya akata wo kasa 28 minutes me 2 minutes kwa me nya okay so oh my enti minya Ghana for enama sisi ye minya Ghana for ati ade na se implementation no ahyase ade bia ahyase a problems nkete eba and these problems are manageable. Okay, so Emmanuel Asenso North Carolina, America. Mr. Emmanuel Asenso, good morning. Ono hokani ene mo frani na ya chairman ope mo jibra mo so mo hwebi. Emmanuel Asenso, our North Carolina. Kwaku, just 1 minute, add up. So, Bibi Adbeka, be a free man, if you go breaking very quickly. Then, the next issue. No, on 10 Samaya canas. The Okai didn't a woman on Tiasia. What can you be? Obemono, also on Tiasia. Also, also on Tiasia. Yeah, Ghana Edry. I young guys, I put me crowd menace and the cacra. It's any quasi a bet not radio so an TV so. It defended near my papa. Emudi way na okay. Because esa ema emrantie no mo young guys na di akini nyina say we no mo di esa de boni bia no mo defend. Emudi way. I didn't expect him say nko papa better TV so kese no defend na Emudi way say ye di sika bebrebe ama wo aba we better akonya so wonye sika nko a ye revenue ayajeje about 600 billion. One to me and see hospital, regional hospital back, district hospital back. Okay, 5 years ago. Oh, would you try work as a car? Mammy Kata. And come and when you car about with some more than 600 billion, what you loan more than 250 billion. 120 hospital back up a crowd. 120 secondary school, brand new secondary school, back up a crowd, won't see. What to be the university back up a crowd? What to be the hospital, district hospital back up a crowd?
Utmi nye road about 100-kilometer road wa ebetumi free here Kumasi Konko. Kwakuna de okay what you say? Na obeka kire me say ene. Yensa amwa na kwaje 4 billion ope. Na 4 billion na betumi dia ya kwan. Adanu kwa mtese na MPP ni bi ekata omo radio ne so ayi asempa. O say say etu ayi live na Ukraine ne ayi no Russia ntokwa no kra bejai. Entemunu kwa. We entemunu kwa. Enti chese bibia ayeto omo di free secondary school bae. O ka se okwa anya with free secondary school. O ka se come dey anya with free secondary school. O ka se sia omo se ayi etu ayi live ne kra cruise agimpo. Omo strike na oboko no. E omo bejai. Tete asati tua. Omo nyae. Omo tu omo ka. Tete asati tua yi live no. And the cruise agimpo strike no. Omo nyae. Tete amamwo ne yetantantan na amamwo ne se ya. Te ya na wo hunu. Senior ye ni abre. Enu na wo katembi. Na na me di wo ya awia no. Na wo katem. My comrades area. Me di wo ya pa. At the point e koso wa won kana de NDC be frafa. Say your mama koye ayi, your mama koye program. Anu am alternative. Anu anye say ana wo. Tara kana na. O ka say whether crossroads or whether counter. I don't know. I told you crossroad. Crossroad. No, maybe you drain. Maybe you drain. What you do? Whether you do crossroads, the MPP should not use Joma as a yardstick. What's it? I'm Well, Asaba, a lot of your text messages about Kwakumeba also, because a lot of the text messages about SMK Kaba. But Adom and Napaye Mame Aiko 2022 edition also, but we are celebrating our mothers. Out of this, the 6th ever journey, a year in Painful Omani Juma Sonkokra. Exacting performance on Adom TV. And Suma season 4 finalists in Shirakuto and Samzik, Daniel Entry, Kezia, Onina Ebeba, na wana bedi Juma or Kwansrum Kosokra. Gift yourselves ni kumi guitar, so Baba Taichi or Kwansrum Koso, Adom TV, and Napaye, Mami Aiko, Mekao say, Tasty Tom Tom, Tasty Tom and Rich Tomato Mix. And no, Omasoya say, ADB, simply a Greek, Franco Trading Enterprise, Phone Paper Film. Aseda Fabrics, where what will inspire you, cities and habitats, rent to own, CBG, we stand by you, Alaji Vision Herbal Clinic, Leicester Professional Institute, success is the child of audacity, Piccadilly Biscuits, 7 Ghana since independence, Inkulenu Palm Soup Base, original granite taste, Diamond Beauty Soap from Bimamu Enterprise, our fair adie, Aiko Spices from Elan Spices, Ekoyi, Jealousy from Dodo Cosmetics, less wrinkles, less skin aging, more glowing, and Kel Charcoal Toothpaste, Happy Smile, and a Grace Gift Herbal Clinic, home of quality health care. One other rema, Anna, Yedesa, a year, Adom, and Napaye, Mame Aiko events, bro, this Sunday. Bro. We are back to the studios, Kwaku. More of us say you're dramatic. As it is. Just me to me stage and 7 aircraft running in an to me come na back. So my canning in arm and let's see. Oh, Fametiano. The Obune Powers to do, say Obu Fushi Omni, the minimum Adam Beham. What's our no haggy? Macatro said the hour, young member. But the car crossroad, what's a crossroad? Yeah. And this Yakoka, yeah. Obepojo Mamma, some Abason, Untunian, Madame Fono. Me papa, what's a crowd? Masses, say, I some your car, Indian, and Yano Cresse, Tike, or may Yajisi can be a Venere. Nadim.
So okay. Waka. And a prophecy about 13 solutions. Push. And was say and not be a fast one. Push. What's the minister and wada when we the warrior? President when we the court of Ghana. Your president of Ghana. Nana Adom Akufo-Adjei. His Excellency. His Excellency. Oh. No vice of Ghana. Dr. Mahmoud Baumia. His Excellency. Come on, Minty. Oh, so. Why we every time say me who say me no kwaku bo ahin eba me ma go program ne ba o hard you too much enti asem no onka John Mahama e ka se ba bia ye dure yeah and o ka se otu na Adom kwaku adofo ka che the ministers na we yin 4 years no na draw so no 125 and no na do ba bia dure you 125 no year oh the first ministers no 4 years no na 125 now we him. Akufo-Adjei first minister to year and 4 years, never 125. Connect nabo. And we Ghana. And then I thought I was catching preaching the money you would tell me. And to Ghana, how you say Akufo-Adjei minister 125. Go as it. There be petrol year no answer. The ministers no endorse ye. Nay, I say. Mr. endorse ye. Nay, 125. Come on, Minty. Mr. endorse. But now 125. They don't want no. Or to us so. Enti would you or mine is Kenya na koto Land Cruisers 125 and then I'm the title 23 was one on Land Cruisers no Tomano 2 years time no Tomano time on Onya Land Cruisers mono enti uto Land Cruisers makwa 125 na woka say Land Cruisers but what back $150,000 over $150,000 enti multiply $150,000 multiply by 125 it me bubu okro doma the whole doma it's in the floor. Would the prime minister to power when you're yeah, would the prime minister to when you're one number? Would the drum and fear night? Oh, my, and my name can and then the minister be able to talk man. 125. But okay, say omunya hwe. Then pato make us. But then me kasa. Omunya. Na omunya bi aka fie nan ya ye nu fie nu mu Ghana na ana te se dam na mu. Omunya bi papa mu wa o man no. Ka Ghana nke dam na mu. Ghana na abne. Ah ya kwaje be sa kwa amano ne a. Amano ne fo te economy ne nyi to mu mai. O pese obi di so no. Enamnem achia asai achia emuye yo ebu ye de ebu da form muye ni ya Ghana for se sam ebu da form da afifa wo ho se muye ni ya Ghana for sam now ni instructions nyina asai instructions to Ghana nyina nya ju wadaroma okuba hen de udi ye do be adui ana ban na nkata to nya djuma ti na we na make atwa de say o to Land Cruisers makoma 125 again 125 ministers back be atomi ya tola mpesa ma. Na unya 125 figure no. 110 ministers then na 125. Senior. One san create 110 no. One san create me okay create 15. One create additional regional ministers and count. Region says no the kind no. One san fan count whatever point you count man 125. Go to net and check. Say Akufo-Adjei minister the first 4 years no. That ministers here say. Don't argue with me. Tom Peto be swear there and go to net. The go check it. 125. Don't agree with me. And it's all 125. Now Land Cruisers now put 2 price. No, can 8 billion. 120 what's $150,000? Until you 120 billion. 12 billion. No talk Land Cruisers 12 billion 125. Multiply. Camry mono na say wona ata toka there be o salon Camry mono no boy say me buta ye nyina na ye adwuma ya educating kofo me koku mo ba no omo use I10 na omo de abobo ya na ministers ye 80
Aboboya senior mpacho na ministers no. Let's revise that situation. Yes, I can senior. Na Uba unyisu aboboya, unyisu I. You Matias. No be country obi. Senior. Matias. Ye live say program for who say program no. Me say who say program. Who ko ohia so na wo ka no. O da ma men kasa. Who ko ohia so no. Amanu kasa rapport. Mpacho. E won ka bi. Me ka bi bio. Na me party no be tell akasa za me ka bi. That's what want to be done. Mama yi 79 ministers. Oh man, akasa 7 minutes. We ministers and 150. We 50 if you are 112 billion ma bo mami honorable mami kasa mama me for kan ba yo no kwaji mani na baba na wan lante bai enti kan na onwura kwa mama mama nkata wie me kata wie na wuti me po a eno na ye u freedom a o kata na na dom a he na kata o kama ni si anta na wakata nte na yo wa wie ye nkaneta me kire o de dom a amamre enti de me ka kire o ne se Unkofetika bebrebe. Unkofetika bebrebe. Edi akoto cars. Edi ama o ministers. Na wutu omoka. Na wo mo pedi o makese. Na wo mo coupons akese. Na emfie nan no. Uka we ya. Na emfie nan no. Na de to na no so ankobeka so wote so. Akufo nya na enu na to ate. Na no so ankwateso. Coupon no de ma wo mo na no so ankwateso. Na process no to to ye no. Afi ministry bi atola kusam no what to tola process ansana Afroba Kata minister last 2 years oka so man ministers into kwai bi mu no e dey see ya feed obeta aka to mo to afi do mu ntu o man me da wasa o man na wi what to man na pantam ye kan na obeta na ba jejo o kwata wo man we in program no to awiana na why said maybe o man na me no mienu nyina na tie boa na ye o man ni ye akufa do say o man woni alaji ba o mia o mo say o man ka kire o mo. Oh, Bajo Kwasa. Oh, my medasi. On say, ye mofrano say na ye share TV ni TV radio so. The ma ye mu bi any GMPP ho no. Eye de ne kwakubu ahen eyi. He say ye hu say ye pe party a omhojo. Party a gidigidi nim. Party a yenye basabasa. Asema ubisari kwa kwakubu ahen ti ha. O ye kiki. Enti mi say me ya akwara na me hwe TV sa abre ya. The American say ade na man yi o ye dede asema ye bisani asema o kakra on kama ni party ni yi enti basa da bia mo party no mo membership na ekofom cause obi ani ho person no ko bo atutuafo ana obi o ye gidigidi obi apa obi o ye gentle ankra mienu udo mo kwa asori they ni ma me address ne kama ane de ho afi no a o ha adwene wo ho no ubo se de address ne kama no obi apa so ofa ne bonebo sanity ntino Ghana for Kotoba no matter MPP Nkotoba no matter MPP ojunu ho a ufi se dede na ya moye no eno na di bibiba asem na ya busa no kan asem no untumi nka asem udi le chia asobo se nkodo ma me yi wadi o okay DC no nkodo ma me yi yo Benima nusi odi na ka tete am